Atin po kanong metong pari, nung no ka rin Misael do Magumilyaya, ing mumuna ng kutang karing kayang parishioners nga na, ninumbo keni ing 1 week ng alang kapate, magtas lang gamat ngara. For the whole duration na ning 1 week, alayang kapate, magtas lang gamat. So dakala pong may magtas gamat, halos din Parokyanos na. O tutuking kutang nga na, nino naman po kaya kayo ing 1 month ng alang kapate. Haro, medyo may pitnala po, ring migtas gamat, bebada no ding aliwa. At sabi na po ning pari, ini siguro medyo manaliwata ng bagya kanini, naliyan ko nung ating pang magtas gamat. Nino po kaya kayo, ing 1 year ng alang kapate, magtas ng gamat. So, migbabalangan po gamat ding Parokyanos. Liban, ketang metong ingkong at ketang gulot ning pisamban. At anyang akit nening pari, pepapalakpak ne, karening kayang Parokyanos. At kutang na ingkong, nano mo po yung sikreto yo, nung bakit ala na kong kapate, ala na kong kapate, kilob na ning 1 year. Ano po yung sinabi na ning matwa? Sabi na, makanano ding alang marine kapate ko may nga matenongan, yako na mo, ing mitagan. Nga na. Ikayo po, pila na ko pong bulan, banwa, o aldo na alang akapate. Itamo po king biyata mong Kristiyano, malyaring alata mong akapate. Datang at datang. Pero how do we define an enemy? In enemy, we define it, masanting agamitan tayo itang amanong kapampangan, kasalang. Detang agrike ka, detang ko kontra ke ka. King pamanyapat mong mayap, atin natatin matula, atin natatin kang maging kasalang. Pero naning masanting agawan at pakibat karening sasalang sangkya katamo. Sabi na pong Abraham Lincoln, the best way to win over an enemy is to make that enemy a friend. Ing pekamasanting aparalan, banas sambut mingke kang kasalang, aliway tang pakipaten may lalo, o kaya panyiran me, kareng kapara mong tao. Nune, gawan ming metong akakaluguran. At ini mo naman, ing parala na ning apong ginu kaya katamo. Potang mi kakasala tamo, ing malilyari, sasalangsang tamo king apong ginu. We become God's enemy. Pero, ing ginu nakatamo tambing-tambing papaten, nakatamo paparusan. Nune di na nakatamong pamakitagon bang kanita, tanggapan tamo ingyayampang ng pamakikaluguran, magbayo tamo at sumisi. Ini po yung paganakana mo naman ng kakatamong first reading, iba't king libro ng propeta Ezekiel, na sabi na, isipan niyo waring matula ko, ning akakit keng mamamate, ing taong marok, aliko, mas burikeng akit sumisi at kumabi. Yapin po ini ing panagkat na kikatamo at paganaka nining kikatamong pamamasa. At ini mo naman, yung paganaka ng Jesus kikatamo king ebanghelyo. Sabi na, nung ganaka mo, magayin ka, kabat ating kang akapate o ating kang ekasundo, lakwan mo pahingayin mo at makipagkasundo ka pa kaya, bayo mo isundo ing kikang pamag-ayin. When we have enemies, masakiting biye. Pero po tanggawan may kakaluguran mo, maging manawa ing sabla. Haga nakakia pa po itang metong kwento. Atin po kanong metong a farmer, ang pong metong a shepherd. Ining farmer atin niya pong alagang aso, na talagang istorbo yaking biyena, nining shepherd o ning pastol. Aldol-dol na mo, patse makawalaya, mabulos siya ining aso, talagang mabulabog laring tupa. At balang bengi, kakaung ya, may storbula, ring pamilya na ning pastol. Ing pastol si bukaning paksabyan, ining hortelano, o ningala pa rin, bala mo wala yung dimdam, ining hortelano. Ikwana ng mainis ning pastol at sabi na, lasunan kaya, ining aso na, nga na, O kaya, isumbong keking barangay, nga na. O ning pamangadi at pamanisip na nining pastol, may nga nakya, ing metong kareng tupa na, aalagaan. At isip na, ibiyening anting regalo, ining metong abayong bayta tupa, ketang siping ng bale hortelano, at kanita, baka magbayo yung biyena. Lo and behold, makantapin po. Uling midina niyang alagaan, linelenitang aso, babawala niya po tang magkay ngayon, uli na nitang lugod, uli na nitang regalo, abinye na kaya ning pastol. Remember, the best way to win over an enemy is to make that enemy a friend. Pansinan tamo, nung patuloy talang panyiran at pakipatending kasalang tamo,
alang sumambut, itamongan manasakit, mag-inakit, at magkasakit. Pero nung gawan talang kaya katamong kakaluguran, sigurado sumambut tamongan. Kaluguran kong kapatad, kaniting panahon ning Kwaresma, magsumikap tamong tanggapan, ing pamakikaluguran at dadaon na kaya katamo ning ngapong Ginoo, kapamilatanan ning pamanisi at pamagbalik kalub kaya. At patyagagawan tamo ini, agawa tamo mo naman sanang idakay ni, karing kaya katamong kaparang tao, lalong-lalo na karing kaya katamong kasalang. Amen.